Vega ve em Ermenistanê li herêma Elegezê li ber gundê Riya Teze ne. Gundê Riya Teze gundekî Kurda ye. Şeniyên gund di şerê piştî şerê Tirka û Ûristan sala 1827 1830 hatine li vê derê bicî bûne navê gund ê kevin Xundaxsaz e. Xundaxsaza berê jê re digotin. Lêvan salên dawiyê ji ber ku Rojnama Riya Teze ji bo pêştebirina gund însiyatîfa gund hildeya sermilên xwe navê gund bûye gundê Riya Teze. Em dikarin bibêjin ku Rojnama Riya Teze navê xwe li gundê Riya Teze kiriye. Ev baş tê bîra min. Ewa Riya Teze digo şêftî. Şêftî çi ye? Şêftî yanê pirs problemê gundekî hilda ser xwe. û navê xwe danî ser Xundaxsaza berê jê re gotin Riya Teze. û resmî aliyê devletê de hate qebûlkirin Riya Teze heta nan jî Riya Teze ye. Di serdem û pêvajeyeke ku li Tirkiye nîqaşa weşana bi Kurdî tê kirin de, li wî alî arasê bi zimanê Kurdî kurmancî ev 83 salin ku Rojnama Riya Teze weşana xwe berdewam dike. Rojnameya Riya Teze ku li Yerevanê Ermenistanê weşan dike, ji sala 1955 heta destpêka sala 2001 tîpên Kirîlî bikar danî. Lê ev 10-11 salin ku weşan careke din veguhestiye tîpên Latînî. Ji xwe ji avakirinê heta 1937 rojname bi tîpên Latînî dihate weşandin. Riya Teze rojnameyeke wisa ye ku em dikarin bi eşkereyî bibêjin temendirêjtirîn rojnama Kurdan e li seranserê cîhanê. Temeneke wiha ku ji hawara Celadet Bedirxan jî kevintir. Dema hawar dest bi weşanê dike, çend hejmarên Riya Teze û hinek pirtûkên Kurdî yên li Yerevanê çapbûyî ji kovarê re hatine şandin û kovar sala 1932 di hejmara xwe ya heştan de derbarê vê mijarê de bi nasnavê Herekol Ezîzan nivîseke Celadet Bedirxan çap dike. Nivîsar bi vî awayî ye. Rojnameyeke kurmancî herfên nû bi kurmanciyeke xwerû li Rewanê di şiklekî spehî û çeleng de derdikeve. Vê paşiyê çend hejmarên wê gîştine destê me. Çavên me pê birohin bûn, dilê me şa û geş bû. Kurdmancên Rewanê ji rojnamê pê ve çend kitêb jî derxistine. Me sê-çar roj mijulaya xwe bi wan kirin. Ji nav rûpelên wan ên teze û ter bêhna kulîlkên çiyayê Elegezê bayê zozanên serhedan dihatin. Di nav resmên wan de şal û şepkê kurmancî, xencer û piştxencera kal û kalkên me dihatin dîtin. Riya Teze wek navê xwe Teze ye. Nû ye, nûbar e. Lê ji hawarê kevintir, bi emir jê mezintir e. Hejmara wê ya pêşîn ku gîştiye destê me a pêncî û nihan e. Li gora ku Riya Teze rojnameyeke dehrojkî ye, berî salekê û hin dest bi derketinê kiriye. Di heman hejmarê de Celadet Bedirxan ji kitêbeke ji Yerevanê hatiye şandin du helbest weşandine û pişt re jî wiha gotiye. Ji bona îro me hew qas got. Pêştetir em ê dîsa ji Riya Teze behs bikin. Em ji hevalê xwe re riyeke xweş û dawiyeke geş hêvî dikin. Divêt ku her gav mehay ji hev hebit û gereke ku em hevdû serxebata hev serwext bikin. Rojnameger û nivîskar Tîmurê Xelîl diyar dike ku hawarê behs nekiriye bêkê ew hejmarên Riya Teze û kitêbên Kurdî ji Yerevanê bo wan şandine, lê fikra xwe li ser navekî mezin eşkere dike û dibêje. Em dizanin ku ew heciyê cindiyê nemir bi xwe bûye. û ji bo wê yekê dewletê ew girtiye xistiye zindanê. Bi qasî salekê ew di zindana Stalîniyê de maye, lê serbilind bû ku ji bo karekî wiha ketiye zindanê. Rojnama Riya Teze hejmara wê ya pêşin sala 1930 derket. Û bona çi derket jî? Eva jî armanca wê ye siyasetî heb. Dixwastin bi destî Rojnama Riya Teze îdea çadibêjin îdeologiya komûnîstên nava xebatkarê Kurda bine belagirinê. Sala sîyî wexta rojnama hejmara pêşin derket û çaxî nava Kurda da merî xwendî gelekî kêm bû. û çend hejmarê wê ya pêşin dihate qolkirinê nek yekî qol kiriye ça berpirsiyar. Lê kolêgiyayê qol kiriye. Serkarê wê kolêgiya jî Parîs bû, Ermenî bû. Lê wê kolêgiyayê şaşê siyasetê berdabûn,
با گرتن او کولگیا بلا کردن باشه ایدا شخص راچا کوچاش نویسکار ارمنیا نو دنگ بز مام که خواهد که میگه که باش کردی زار زان بود دنگ که خواهش لیبو دستراجی گله که خواهش ارمنستان رو هاته بود او بو برپرسیار بو رداکتوری وی باشی ویا هاروتیون مکرچیان بو اوج دیسا ارمنی روایی بو کردی گله که رنزانه بو چند پرتوکیوی نه درقا کرده دا هنس اوجی عرف عادتی ما دیروکامه زار رنزانه بو نه دا پیوی را ایدا کرد بو جردوی گنجو بو جردوی گنجو جی رداکتوری کر حتانی دسپیکا سال 1938 میرو اسد وی هنه مناس ندکر مثلا وی بیشت بو اوا پارلمنتو ارمنستان دا جیگری پارلمنت بو یان مره که گل نافدار گل خواندی بهار بکی ارمنستان دا خواندی حساب کم بون اوی ارمنی که حساب پاکش خبر دا بهار بکی زانیه رکین کار بو خبر دا او کردی که باشه زیزانه بو او جگونده علگازی بو جگونده علگازی هات بو دنیای بنابراین بیست بو لیسالن داویه اوان سالا وقتی ردکتور روزنامه امریکا سردار بو اواجی دی اختیار بو روزنامه دخواست وقتی روزنامه ریا تازه داتا بشوندن اوی تلفن دکر روزنامه دخواست او وینگه من روزنامه هل داد دبر داد ادی هزار بودن دوست هر چه بشم تمی بنده من بو او گله حرمتم دیگر سبو سال 1937 دما ستالینه و شو و روز لکردان حرمیه. بناو کردی تشتک نای کرن. هر تشت قدغه کرن. ریا تزجی پارو نصیب خواه جوه که وردگره. حتی 1955 روش وها کاماغش بو کردن ارمنستانه. سال 1955 لگل رادیوی کردی و گلک سازی و دزگهان ریا تزه دیساج خوندوان خورد بجه سلاف. جه سال 1955 حتی 1989 میروی اسد بقاسی 34 سالان برپرسیاریت که. پشتره بقاسی سال و نیوک تیتال عفو دبه برپرسیار. جه سال 1991 حتی 2006 برپرسیار روزنامه امریک سرداره. دراستی خود سردار د سال 1962 دکوه نوا خبات روزنامه و بیناوبر 45 سالان کد و امگه که مزند ده. اف چند سالن کو وی جبر قلسبونا بیناهی چاوان کار روبریه ترکاندیه و المالا خویا یریوانه تاوی خانما خو و کچا خودجی. پشتی مام امریک گریشای ممد به برپسیار روزنامه. مخابن روبریاوی زیده ناجو و داویا سال 2010 رحمه خودت که. سال 38 روزنامه هات دادانه. چرا هات دادانه؟ بلی هر تشتی گوتن وکی او روزنامه ریا تزه جاسوس حاضر دکه بنا انگلیه. وی چاگیزان وکی با کوری کردستان دا سرهلدان شه سعید هبو دو گوتن وکی او به دستی انگلیساتی کردن نزدم چیه جوی انگلیساتی سر نفتا بکیه بخوازم به دستی وانا ویده را درباز ون هنسه بکیلده نزدم چکن. اما معنی بو یادنه جی دو گوتن وکی از بجم کرد ویداری شاشه سیاستی بردادن او دکن. یه لی اولا پسرکه معنی دولتی سرکه او بو وکی از بجم گوچاخی روزنامه به تیپ لاتینی درد کرد. لی قرار حکومت سوویتی هبو او گلی وکی حتی نیشورش اکتبره نویسار اون خواهی تو نبیه از بجم اونا گشت کرده که دربازی کریلی دو وی رقمه دا ساجی آذربایجان باکوری کافکاسی تمام آسیا نوین او گشت تمام دربازی تیپ کریلی بو بشه اونا عربی جمع عربی بو پاش لاتینی بو لاتینی گوهستن کرد کریلی چاکری جانات ساجی بگرن سر لاتینی اما یکاس حکمی سرش گویا کرد و کی از بجم گره که ریا تازه بدادن و ریا تازه دادن
çuma radyoya ve şundacı an bejin edimi derece riyat heze an bejin pehasyan. Adı çuma riyat heze hinga ve heni an bejin redaktörü mire ve esedi rahmeti bu. Var ki ekan bejin gelem hoş dahat eka az çat beje ahtan gazet kete desmin terakhum dıkhand. Yani pe farnaq bu. Riyat heze bonamın av çat dilkamın eka از حقالی هست دکم. مخونن نویسی و هینه لیانبیج میاد دنویسی بونامن وزیری اشو چند هفته انبیج رادیو خبرچی ما باری بالا یه ماین آنا بونامن انبیجن رادیو دا نشر کردن چه از هنرمند رادیو دا لیت خان سازبندی دکم بونامن نویسی نه. الرياض هذا ناك وثاني باسا كومبوزيا حلب جيكر ام دركتنا ماشي حمو قندا گوندی دوربری لگزه یه گوتیم بیریانه یه تعلینه گله مهات وی وقتی راستیجی ادی همه پروبلم دی یه ملچیتیه در کتبون لی دیسا ما بر تشتگی ننیری ام میدان او برای دا ام بره بون او ما دوا ما کمکوژی توانبار دکر امینی عفدال هاتیه آوا کرنش برکو امینی عفدال لوی گوندی درس دایه امینی عفدال یک جوان روشنبیر و نویسکار کرده کو پشتی شر جهانی هاتیه ارمنستانه و لوی درد سوی خانه دمازم بویه ماشی نویسکار آوا کرنا روزنامه ریاض دزه دکار کریه و گلک نویسین هیجان نویساندیه Rojbaş. Rumi. Çavamın. Selamet. ایران شکربون آخوا سویرتیا کردستان دینن کردستان حچر پارچا و گلک ملت بلاتینی ایرو هندبن و دنویسن Peki rüye mınca terhim ez bejim duy telal du zmanı şirin kurdi mına ganiya tıkhuli. چارده سال ماموستاتیا دکن گنده ریا تازه دا بری گنده ساز بو نه گنده ریا تازه ایشکولا گنده دبستان گنده ریا تازه دا ماموستاتیا دکن مدی 14 سال درس زمان کردی بود هفته دا 5 روزه هر درسخانه که دا هفته دا 2 درس مو درس ارمنکینه روسی جی هیه 2 درس روسی درس دادن هفته دا 2 جارا 2 درس و زمان کرمانچی زمان کردی درس دادن هفته دا 2 درس هر درسخانه امین هفته وی گندی دا جارا اول ماموستاتی کریه بای ماموستاتی را در باس قلقی بلند بید. مرا شابون بود که به زمان دیامه به زمان کردی روزنامه دهات نشر کرده و نو جماعت دهات بلا کرده. واده سوویتی عصب و هر مالکی هر خواچی که گازeta روزنامه ریا تازه بستانده. ام نهاجی دستینن لی درنگ دستینن پرس فینانسینه درنگ دیگه میده. gelek bunuyaki em haş pe ve gazeta Riyad heze em zanne vaki çıkan millet kideri diji. Kideri çıkan millet heye. Çi derece derbaz deben. Çi millet çadı keve hacmi tev Türkiye, tev millet idmai. Bunuyaki evde naskarni iş cemaati, u cemaatçi edi zanne vaki. Xağa çadve em kine. Ev bende hep vaki hele çağı haş tert gazeta ve nekrim. Ne xandı bu danın dişa dedim de böyle bebine falan deri çibiye falan deri
چقا پروفسوری مهنه فلان پروفسور هاقا تشت او کریه هاقا چادوه نویسکاری مهنه و چادوه شعر نویسکارا دخواندن کلک درجه داده گوتنه او چاقی که کار دکر ریاد هزده خینجی ارمنیا چون مگود پاریس بو هرچا کوچار بو هرچون مکرچان بو اساشی مری ماین کار دکر او یک وانا از رامپیان بو خواخا ورگیر بو ورگیران جوانا نوری حیزانی بو نوری حیزانی ارمنی بو شعر دنویسین لی ناوی خواهی شاید دانوی نوری حیزانی هواکی مارکالیان او بوی داری حجی جندی کاردکش امین عبدال کاردکش عطار شروع کاردکر اوانا روزنامه دا کاردکره جوانا عطار شروع از چخازانم گوتر بیش بو گوتر تانی دهاتن امین او چاقی چخاس ازانم کاتب جابدار بو حجیجی ورگیر بو ارمنی روسی ورگران دا کاردی یاد کنن تو جردوی گنجوی چامگود اوجی برپرسیار بو Tirkiye ji bo xebata Riya Teze dibe asteng. Di destpêka salên weşandina rojnamê de dewleta Tirkiye biriyên dîplomatîk xwestiye kar û xebatên Riya Teze bêne berbendkirin û rûxandin. Dîplomatê Sovyetistanê li Yerevanê Neymark 5 Nîsana 1934 nameyekê ji Wezareta Karên Derve ya Yekîtiya Sovyetê re dişîne û wiha dibêje. Merciyên xwedîqerar ên Ermenistanê bi hemet serokatiya rojnama Riya Teze dikin. Rojname wisa muqate û bi tehemûle mirov dikare mihekeme bike ku konsulên Tirkan ên vê derê nikarbûn tu qulpan jê re bibînin. Wek tê zanîn hemû hejmarên wê ji teref tercümanên Tirkan gelekî bi himet tên tercümekirin. Hükümeta Türkiye nota da hükümeta Sovyeti. Şikayet kır vakit çara ez benim riyat hese zamanı kurdi rojname derdixin حكم يستاهل مادك حكم يستاهل حلقات مادك خراب بلده للبت قوي سوفيت جونادا في او هنا او كاش صار روش عمي حتى ديسبيكاسيون حاجة صالي عمري خد توما اذا وشاخي او هاتو غاستني حكومة ستالين مرفو او بيريا او طرفداري ويا قرتبون هنا ساعه بيجي تمزيد بيجداتو کاتب کمیته نوردی یا پارتی کمونیستی ارمنستانی سورن توماسیان بود. دوست و خیرخواست یکیمه گلکی باش بود. اوی قرار کش او کنن وکی گلکی جارک اماین روشنامه ریات هزه داره او دست به وشان راضی بکن. او 5-4 ساله چام گفت دست به راضی کردن 5 ساله جی دست بکرد جارک اماین روشنامه ریات هزه در کرد. Riya Teze di dema Yekîtiya Sovyetê de yekem rojnama Kurdî bû. Heta sala 1994 di heftê de du caran derdket. Lê niha ji ber sedemên aborî mehê carekê derdikeve. Rojname 4 rûpele. Heta sala 1990 ku Sovyet hilweşiya 4 rojnameyên sereke yên dewletê hebûn. Ev jî bi Ermenkî, Rûsî, Azerî û Kurdî bûn. Rojnameya bi Kurdî Riya Teze bû. Wan çaxan Riya Teze ne tenê li Ermenistanê her wisa li seranserê Sovyetistanê belav dibû. Diçû Ewropa, Amerîka û Kanadayê jî. 4000 hevçap dibû û biriya abonetiyê hemû jî belav dibûn. Ya Azeriya Sovyet Ermenistanê bû, paşê komûnîst ya Rûsî hebû, Sovyetekan Heyestan yan Ermenistana şêvirî ev jî ya Ermenî bû û ya Kurdî Riya Teze bû. Ev her çar jî nek organê tenê Partiya Komûnîst bûn. Evana esa jî organa parlamentoyê bû ya wezîretiyê bû yani bi derece devletê date veşandin. û vî zemanê tê bîra min rojname heftiyê du cara date veşandin. Heta hilweşîna Sovyetê Riya Teze weşana Partiya Komûnîst bû. Lewma jî wan salan rewşa rojnamê baş bû. Di wan salan de 14 qatên avahiya ku ew tê de ne hema bêje tevahiya qatekê ango 11 ode ji bo wan hatibûn terxankirin. Lê ew niha di nav du odeyên biçûk de hewl didin ku bijîn. Di heman demê de ango di serdema Sovyeta Sosyalîst de 25 xebatkarên wan ên Kurd hebûne. Lê ew niha mane du kes. Redaktorê sereke Tîtalê Keremê Seyat û alîkarê wî Mirazê Cemal. Piştî hilweşîna Yekîtiya Sovyetê rojnamek hetiye nava
چتنایا لی هات گیشت حتانی روژا ایروین سبب و یکی او وکی ام دفکرن کنای گرتنه ام دفکرن وکی روزنامه 83 سالی حیفه بگرتنه ام چه قاسی دکارن جورا جور ناویجم تشت مزن تشت هری بچوک دست دینن دیسا خواهی دکن لی دیسا چهتنه ام بجن هاتیه برج چهتنایی که اصلا سکنی روزنامه وکی از نکارم به خبر آجی شروع وکم چونکی فینانس ما تنانه آبوریا ما خرابه و معنیا هر مزن او یعنی نه خرابات کار مهنه ام دکارن کار بکن دکارن بردوام بکن برسا لاب مزن برسا فینانسیه دیراش 500 حبه بلا کردن گل زور و زحمته اینجا بلا کردن اوه ام پشتی باشندن برم دکن هر گندگی 30 40 50 100 کی جان گندی مزن به گل کی چینه ام رید دکن الگازه دوست ریات هزه نه آری کار دوند جیکی دکانی داتینین بپره گندیا بلا دکن گریده کرده پرواریه و وکی اونی بیا نه زود و هاتبو گرتنه من پیش داشتی بود وقت از جنوب هاتم هالبجارتن چوا برپرسیار روزنامه مرا جوین کردن بسر کاریا شورا گل کرد ارمنستانه برای بون جوین کردن گفتن گو گره که تو وی کاری بردوام کی من پیشی ورا راست بجم نت خواست چون که من حال روزنامه زان بوم گو پروبلم مزن را همه درباز بن پروبلم مزنجی فینانسن بو یکی از پیش دا هنکی ددلی بو لپاش هات مسر و فکره وکی لازمه گره که ند نسکنند نوی روزنامه گره کار بکن ریات هزه بدیتنه من او نینکه گلی کردی ارمنستانه ایرو نمونه بیشن وکی که ارمنستانه دا میلیون کرد هبه وکی روزنامه ویتنه به وکی رادیو ویتنه به ایکی زنه برای میلیون کرده یه وقت روزنامه کردی ریات هزه یا کونه روا دیدی که سالا 8 سیا دیوه شاندن او نینکه میه او چادوی رنگی میه نشا جهان هده که وکی ارمنستان دا کرده همه